الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وإلى العالمين أرسله. عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وقولكم وعملكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم جل وعلا أسأل الذي جمعني معكم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك ومولاه. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, ingkatan siyanglit iban pudji tupot pamahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan baing ulungun baing kasihun haipon niya. Demikian salawat iban salam panabi pilihan junjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inna hadha ad-din قام أمره على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم.
In agama Islam, timindog in pakaradyaan niya sa laggo-laggo hapagtawagon al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pangdaak pahinang marayaw iban panglang dengahinang mangi, wan nushi li kulli muslim iban pagpatumtum hatiyak-tiyak muslim. Imparakala sin amr bil ma'ruf iban sin nahi 'anil munkar min lubbil Islam, daing siya isuk sin pakaradyaan sin agama na to mulya amunin agama Islam. Sambil nagsabdin jungjungan na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, أحاديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبد سنجنجن النتو محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إن ركن سلقو سن آغم إسلام تمندق إن آغم إسلام hapagtawagon nasiha pagpatumtum amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Di matawag agama Islam bang wayroon pagpatumtum pahinang marayaw iban paglang pahinang mangi. Inaisin mga sahaba, qulna liman ya Rasulullah? Kan siyo patudjuhun ya Rasulullah in nasiha? Qala lillah. Muna hakarna sin Allah Ta'ala patumtuman mo in ipon sin Tuhan sin panawhid pa Allah Ta'ala. Wali kitabih iban manggayunggong hakitab amu in piaturon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali rasulih iban magad habitikan sing kanabihan iban sing karasulan. Wali a'immatil muslimin iban patumtuman daakon pahinang marayaw langun deng hahinang mangi a'immatil muslimin agad sakop patumtuman sambil kanakuraan si muslimin. Bang siya masa atawakan aun hukuman biyantang niya pa ummat Islam wala nakimuddan pasara sin Tuhan kapatut sin muslim in magpatumtum kanya na ayaw isab siya mga wakawa sabab pakaradyaan sin agam indiyara. Wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim iban patudjuhan yusabda sin Rasulullah in amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar li'ammatil muslimin maun paamuin kahusuran sin ummat Islam katan usog baba ima asbata patut siya patudjuhan sin nasihat iban amr bil ma'ruf. Amunay nimpiag buktuan sin mga sahabat iban sin jungjungan na to Muhammad. Aron pagsapahan atawakan pagsapahan sin mga sahabat iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin bunalto din sila mamaubog sin pagtawagon nasiha
iban sin amar bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Nasabut hadith كرواية سن إمام مسلم إبن سن إمام البخاري دين كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله بيكبكهن مؤغنس رسول الله جمن جئك برسول الله أغس جرير بن عبد الله وننجنجي على إقام الصلاة إن مقبلندog sin sambahayan iban mangdaaki magpalindog sin sambahayan wa itaiz zakah iban sin umungsud zakah wan nushi li kulli muslim iban piyagjanjian na mo daysab in hitunay iban hitukbalin nasihat pagtawa. Sambil sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sing kitab niya mahamulya in kaaunan sing mga bariman in kaaunan sing mga sila bariman in sila nagsasama-sama nagtutulong tabang haparakala pagpatumtum hakarayawan iban panglangiray nga hinangmangi hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن كأونا سن mga bariman usog iban sin mga sila bariman babae أولياء بعض nagsasama-sama sila nagtutulong tabang sila haparakala ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar haparakala pagpatumtum pahinang marayaw iban panglangiray nga hinangmangi. Hatin niya mga umat Islam in pagpukpo sin kakahinang langgal sara in sharing hapardaakan iban isok sin agam Islam. In jungjungan na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nagbanda hadith hakalagguan sin parakala ini nasabbuta hadith ha sahih Muslim dan kan Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran ya kamu mga umat ko hisyusyurain kaniyo in makita hinang mungkar hinang maksiyat sa mata-mata syari na lang wala iyabot sin pangatul nakasipok halom simbay way parakalat sa impagyanong sin hadith man ra'a minkum munkaran hisyusyurain kanyo makita siya hinang munkar langgal syara' babag syara' patuhan Rabbul Alamin sa mata-mata
yaon hihinan, falyughayyirhu biyadihi. Bangaw gaus niya, pinahon niya, sinliman niya. Ay bima'na sing gaus niya. Bangaw kawasan niya hambok hula. Atawakan halaw man niyara. Yaon dalawang taharibahan ng tao himihin ang karausan nga puon subay nga puon. Fa'ilam yastati' bang niyari karausan hasabab sinway raus niya iban sin mahanggaw siya fabilisani misanda kuman hilalaungan patumtuman niya labay haamuin kabtangan lammalambot kabayaan sin ama. Fa'ilam yastati' nabang di niya pakakausan sambilin lang tahat na kuman mamayta manglang labay ring harila niya fabiqalbih misanda kuman hapangatayan niya amuin biyubo ko niya sarta piyatay buko niya hapangatayan niya insya mattan ray diktood siya mamaya sinhinang mungkar maksiyat niya. Wadhalika ad'aful iman arakun in amuin pangatayan da kumanin magmahi amunad tuin salam malam mapag-iman sin bar-iman. Akay man ang hadith. Hariwayat sin Imam Muslim. Dan kan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة من قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. سدس الرسول صلى الله عليه وسلم wayroon din ha mga nabi amuin kya parasin Allah subhanahu wa ta'ala magpatumtum magda'wa magpasaplag sing kasabunalan bang bukun aun sadya ashab niya magad kanya amuin lang tawihan kimakaharad kanya niya magad sing hinang niya sarta na mamaugbog sing panghindo niya katan kanabihan aun bihan. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. Sakalilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in nabiyaun bang mapatay sambilin mga pamikpik niya mapatay na takhlufu min ba'dihim khuluf aw nasumubli ghumwa ummat lahil ba'duh yaf'aluna ma la yu'marun wa yaquluna ma la yaf'alun mga manusia maghimumungan sinbukon bunnal iban himihin ang langgal syara aun na kumuha faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min nalangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in amu in jiharun ni mga tao yaon amu in nang lihihinang langgal syara ay bima'na patumtuman niya daakon niya pahinang marayaw langon niya ring hinang mangi fahuwa mu'min amu yanin maktan bariman waman jahadahum biqalbih hisyuy-syuy sabdeng kanila in amu in naglugto pangatayan dakumanin dimuah fahuwa mu'min bariman pa siya waman jahadahum bilisanih hisyusyurain kanila bila dakuman ay hilalawan dakuman in amu in kya patumtum niya fahuwa mu'min walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal mapuas deng hatuyan wayruun nabistahun iman hamanusya misan bi'lungah misan bi'dapaw wayruun nabistahun iman kaniya bang di niya nakarausan sin lima niya di nakarausan sin dila niya sambilin pangatayan niya magrida na hinang maksiyat yaon wayroon nabistahon kanya iba
Narindi mga umat Islam. Arakala, maino-ino yung kaimanan, ay ikaw na isablong ng mga kakuruhan ini. Di nasadya himinang sing kanila rin, nasadya kami pasaran. Asal dalong niya, ing kanyo-kanyura, ing kamo-kamo. In jawab, sarisad tubang bunaling kabtangan in kamo-kamo da. In kanila-kanila ra. Ampayan bukon. Bangkumangi in sila. Kapasaran sing kami. Magsama-sama kita niyo amuin majuljana biasin sa pantun hataas kapal bang siya maluknod yung katan. Malapay rasang bilimbang iman. Sabab kumanat in kanina. Iban sin amuin bakkas sin hinang maasya. Doon na kay makapagbuno, in makapagkatanin bala, panahon sintuhan, sari na manghat kanila sadya, sa malapay pasambilin halaw. Yarin bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot hadith sahih al-Bukhari. Dain kan Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا من نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم ونجوا جميعا. Yagsapantun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalan sin manusya hababaw sin bumi. Inhantang sin mga sila manusya al-qaimi bihududillah na mamaugbog sin syara' sin Allah wal waqi'i fiha iban sin limalanggal syara' biya sila sin sapantun mga manusya magsakat pataas kapal. Fa asaba ba'duhum a'lah aw ning kanila piatas aw ning piyababa aw ning hakito. Doon man timulak maning kapal in kaunan sinamuin nakapababa bang sila uhawon kuma pa sila tubig magtupatas kalakaran nila pa yung mga manusya unamuin hakito nga niban sinyad tuhataas naghug-hug pikilan sila nagsiril ma'sun in akit law annana kharaqna min nasibina kharqan bang bahalong niya di na kita niyo madto sumakat pataas makasasaw pa kita long niya magkamatipay na tutog sa alaw niya uslutan taning kapal ng hababa maka na kita niyo magtuytubig di naman kita long niya makasasaw iban long niya rin naman kita long tabihan makapukaw ha mga manusya na tutog napasando nga kapal uslutan ding hababa dito na kumatubig uling jumato kapal at tawaunin jumato lang tahalans tawauno na sakayan. Ninsabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in tarakuhum wa ma aradu bangin kaunan sinyad tu hataas nagahali-hali piyasaran in hababa yaun biuslutan in sakayan lahalaku jami'an magsama-sama sila katan maluknod karna magad sila katan wa in akhadhu ala aydihim
Sabang piupo nila, liang nila, daytaan nila magmula kita niyo, ayaw niyo hinangin para kalaian, lanajaw jami'an, mabot sila paamuin maksud nila, malappas sila katanding haramala. Nabihan, bang piyasaran, sinhalom sin masjid, inhangwa niya. Bang piyasaran, sin maas, inhalom niya. Makaagad siya sambil majuljalan. Wayroon kabdangan haakam Islam, nafsi, abada. Magnafsi kita niyo hadlaw akhirah. Diha dunya, rukun sin akama al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, wat kita niyo magsama-sama malappas kata. Sabab mga umat Islam, in bala, in ma'siyah, in hinang langgal syara, bang siya panauran sin Tuhan Rabbul Alamin bala, busong mulka na yung hataas sin langit, bukun hat sila in kudda ng sambilin wayroon lamod malapay. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halum sin Quran. Qala Allah ta'ala, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة, halikamo, tangkisinyo, in amo in parakala pagmaksiyah, karena bangin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in paratungan niya bala in hambuk maksiyat yan, atawa kanin hambuk kauman niya nagihinang langgal syara, bukun hat sila yung kuddanan sambilin mga wayroon lamod niya malapay na. Way sa umpiun sin hangin, bang dumagpakin hangin makusog, lakawanin hula, bukon hatpay niya, sambil ikaw. Bang paratungan linog sin mahasot siya wain hula, bukon hat siya, malapay ng bukula. Hangkan din Rasul sallallahu alaihi wasallam hakayman ang riwayat sin hadith. صحيح البخاري رنكن أم الحكم زينب بنت جحش أسوش رسول صلى الله عليه وسلم همبوك أدلو لونس زينب دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع ناقل لون الرسول صلى الله عليه وسلم كيو قبلان يا هنجو يا ميومغا نامقدس لونس زينب يا رسول الله مالك ميتك ولونس زينب بنت جحش أسوانية إنك الرسول صلى الله عليه وسلم يا زينب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بالإبهام والسبابة كارنا لوس رسول الله يا زينب مجول جنين عرب مسعوقنا مجول جنين عرب يان مقدرته إن كنيئا فتنة ما أقبل لوان سن فتنة تمقنعن يأجوج ومأجوج نagtiktik sin amuin utlang biutang kanila sin Dhul-Qarnayn, nakaukab na sila biya na haynin laggo sin buslot na tiktik nila. Kiyublaan ni Zainab. Biya siya madto amuin nahimati. Nakapangasuro siya ha Rasulin aginiya, Ya Rasulallah, anahlik wa fina as-salihun. May tabang gumwa ni Ya'juj wa Ma'juj. Himihin ang singkarupang alway kay nga tanbang bukon himin ang langgar syarak sin Tuhan. Anahlik wa fina as-salihun, malapay kita niyo sining kita niyo tao salih nag-aamal ibadah. Sual daqiq so yung patungan. Malapay kita niyo bar iman salih, nagjijikir pa Allah Ta'ala nag-aamal ibadah, malapay kita. Anahlik wa fina as-salihun. Qala na'am, in aghisin Rasul, na'am hu'un ya Zainab. Malapay kita, idha kathura al-khabath, apabila kumanat na in ma'siyat halom sin hulayan wayroon na maglakan. In hadith, di kahunahan mapantok magtarjuma kaniya matarang maamuin masawin hadith. Naam, idha kathura al-khabath, apabila kumanat na halom sin hulayan ma'siyat way na maglaan kaniya, bang paratungan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Zainab, sambiling kita malapay rarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi al-azim,
in khabath in lummi hazaman bihaun kaukanan. Ayaw na kaulimingi pahula malayo. Hindi ka. In zina, wal'iyadu billah. Agon-agon, bisyarahon simmano siya biya parakala siwi-siwi. In parakala syurbul khamr. Pag-inom alak, agon-agon hakikad na sin masjid, inumun alak. In riba, in pagpanayam hapos, rimwa na bihaon in wala bakas kikita sing kamaasan ka nakauna. Usog dumagbos babae. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Dumadlaw kikitata. Ma'siyat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin bariman. Inhalaw si masjid nag-ibadat pa Allah. Di siya mamikilan marayaw. Bang biyad din hikapo-puhaon. Atawakan biyad din hikapindahaon. Nakuddanan na kita sin hadith. Bang aun dumatong aramala. Sambiling kita malapay na. الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم بغاندا دين سن موغي لمسح نسبت حديث مسند سن إمام ابن ماجه دين كان ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم معشر المهاجرين خصال 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لمن كغنس معصية بغنم amuin jumato in limang karinis maasiyat limang karinis day sa mulka in hiparasin Allah Ta'ala. Isa, a'udhu billahi an tudrikuhun, magpatilihon kita nyulong sin Rasulullah sin abutan kita sin maasiyatin inhika. Isa, lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. Apabila lumahil na, makanat na in fahisha pagzina, Allahu Akbar. Bihaon bukul na hatin limahil usok iban sin babae, usok iban sin usok. Hahulata, hakawmanta, haraig na sin pamay-may. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها سنب الأمر إنه بمهليات من معصية فاحشة إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام. إن ملكه برطون سن الله براهن سلا السكت أم إن سكت مبنسا ولا بركس لملاهلها أمت نكونا أو نين إيدز أو نين سكت أم إن pagdaon sayalan HIV gumawa na yung katan sakit, di na kaingatan bang dainghaw, no iban di na kaingatan ubatan. Mapuspusin pamikil sin milikan maglakubat, di siya kaubatan. Busog, ahinang sin zina, iban sin fahisha. Inhikarwa niya, walam yankusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultan. Apabila yung kaaunan simmano siya, pagpanayam na yaman nila ng timbangan ay bima'na in paglito-lito nila, iban sin pag-usahan nila, timindog ha pagkaiskit, iban pag-akkal, illa amoy nimbus. Ukhidu bis sinin, parahan sila sin Allah Ta'ala masamasigpit khutom. Mahal nga sadyan pamimihan katan. Mahal nga in panyakaan sin hula. Shiddatil mu'nah wa jawris sultani wan parahan na isab sila nakura biasin sila. Illa ukhidu bis sinina wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani. In hikatuni,
Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'. Apabila nila paggangan na in zakat sinalta nila, illa muni'u al-qatra minas sama', paggangan sin Allah Ta'ala in ulan din halangit di panahon. Walawla al-bahaim, bang sadjalong sin Rasul, bang sadya bukun binatang maghajat minum, iban sin bata-bata makaulong, iban sin maas maglako-lako ng tuhod makaulong, di na magparayan Allah Ta'ala, di magpanaog ulan misan hangkato. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walam yanqudu 'ahda Allah wa 'ahda rasulih illa sallata Allah 'alaihim 'aduwan fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Inhi kaupat niya, apabila balubahon na sin muslimin pagjanjian nila iwan sin Tuhan iwan sin Rasul, di na sila mamaugbog sin syara' sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul, bang bukun parahan na sila sin Allah Ta'ala, amuin mga sila kuntara, amuin manglunggo ikanila, sallatallahu alaihim aduwan fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, lungguon na sila sarta makawa palong tayong bakas kagmimilikan nila lupa nila iban na sin amuin kagmilikan nila mga pangalatan. In kahinapusan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, apabila in kanapuraan nila rin namang hukum sin kitab sin Allah Ta'ala, illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, bang bukun sila magsila in papagkaluhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang mabut maun paamuin syakro nila diaramag na sila. As-su'alu famal hal, uning solution sin hal. إن شاء الله تعالى جوابا تبوس الخطبة الأولى أقول قولي هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا لا يبيد وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد. عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا لقدره تكريما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد. الحل يا عباد الله in solution sin pagkaradyaan damo ng pagtawagon islah. Magsama-sama kita niyo kataan magpinda sin kahala. In pagpinda sin hula, pagpinda sin hinang maksiyat, bukon siya hinang tupot din doon na maguhot batas mimba, di ka lumahot agad. Makaulong yung maguhot ba, bang siya rin kaya panghanglaan magpinda sin kahalan. Sa inkawajiban sin pagpinda, doon siya hatiyat na nakubar iman Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banging kaunan tanyo Muslim, hati niya tao marayaw, syarta, mangdarahi pa hinang marayaw, manglalangay nga hinang mangi, dahin doon maangkatin bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala in nagbayta, nagfarman halong sin Quran, hafarman sin mahasut si Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى وَهُمْ مُصْلِحُونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. In Allah Subhanahu wa Ta'ala di siya magbaratong mulka, iban azab, hahambuk hula, lungan, in kaaunan sin mga tao nila muslihun, mga tao marayaw magpatutumtum sin karayawan di. Bang kita mamaya masalama,
Way sa nin dumua. Pagduha kita niyo, salamat. Way sa nin. Sabang kau magduha sadya salamat, inhinang mo, iniri mo na mapakuddan, di na siya mangka. Sa bangkaw mangaya, lapasin hula, lapasin bahay mo, lapasin amin ahli mo, lapasin ang tabihan inrijika mo, rijika kay mo sinallahu ta'ala, suway ikaw rajulun salihun wa muslih, suway ikaw tao marayaw, iban mangdara pahinang marayaw. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihitaan niya kita niyo hadith, ayaw magbugto hangad hula, ayaw. Bangin tiap-tiap din ka, tanyo himinan sing kawajiban ini. Ayaw yung katan. In mga 1/3 sadya mang aun makautong mari. Dakulak karayawan iwan darawan. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, in qamat as-sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrisha fa in istata'a an yaghrisha falyaf'al. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangin kaaunan sinhang kataukan den kanyo, nagdara siya bigibinhi, song niya hitanum sakali, song na siya amutan siyang kiyamat, bang niya karausan hitanum niya. Hati niya, suway ko positive. Ayaw ko magtulong mo, mahunit na siyang pindahon. La, nasa ko. Law mo, mahunit na ang pindahon, naggamot na, naguhat na, nagkatan na, di. In maksiyat mga pindahon. Amoy kumakal, in tumutog, amoy panawhid pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Tighantang kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anong sin Quran, hinang maksiyah. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mathalu kalimatin khabitha, kashajaratin khabitha. Kashajaratin khabitha, ijtuthat min fawqil ard, ma laha min qarar. In kaunan tabiat sin maksiyat langgar syara, biasya sin kaunan sin amuin kahoy, bukon da tuod mahugot in amuin gamot niya. Ijtuthat min al-ard, maluhay tuod siya tangsoon laruton, malaha min qarar way katutog niya. Sa amuring katutog, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Amuring tumutog, iban kumakkal di hadunya, dagpak pa adlaw akhirah, amuring kalima la ilaha illallah, iban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuy, nabang kita mabaya mapindeng kahalanta, suwayin tiap-tiap din katuktan nyo, himinang siya sin amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, hakakausan niya, bukunin kabdangan ko ini, mamupo kita rin doon, kumakita sin amuin masakit doon, bukon, kabdangan lang malambot. Makalabay ko manus ya, pag kita mo rin magsasambahay ang daytan. Makita ko kayo, doon nakakampong mo ataw isyusyo na rin maghijab, patumtuman. Mga na hambok manus ya maambit mo, wallahi al-azim, paruntungan dakula li ay yahdi Allah bika rajulan wahidan, khayrun laka min humrin na'am. Mga na kahidayat ang hambok manus ya sa baban mo, labi pa hinang mo yan, labi rin sinamun similaking matasuha. Nabang kita mapindah, halom simbay taon amr bil ma'ruf, halom sinad taon amr bil ma'ruf, hahigad simbay ta, so'y paunun ta, hawa simbay ta, paunun ta in amr bil ma'ruf, asupaya insyaallah subhanahu wa ta'ala, malagpas kita niyong katan, na bang iniri da siya mahinang, inbayta kato sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la ta'murunna bil ma'ruf, in haditha Tirmidhi din kan Hudhayfa radiyallahu anhu, la ta'murunna bil ma'ruf, aw la tanhawunna 'anil munkar, أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Pangdaak kamu pa hinang marayaw, iban panglangi kamu rin nga hinang mangi, bang yulit dayan hinangon, bukon na malu ay paratungon sin Allah Ta'ala ni iqab, mulka dayan kaniya, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hambuok dayan ha mga mulka, iban simbusong ngayon amor bil ma'ruf an nahi anil munkar, mapuspus na kamuruwa wayroon sa sambakan dayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan bang man mapinding kahalan si muslimin, iban dumayoin hula biidnillahi subhanahu wa ta'ala, laway ring hatulong tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban asbab hinangon si mga muslimin, mahuli rumuha kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mampig barakat in jumaat na ito. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها
اللهم انصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا